Mama Akwaba, what frame Ajua search name, Mesrel. Now I subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Ebusuafo ene Asiedu Nketia eko Volta region. Eko ma youth no 20 cities, 20 Ghana cities. So one gen to petrol one moto, no one fanko dinsem hu. Nani na Volta region youth chese she. Na fimo pa chese. Yen Volta region for yana na NDC and stronghold. But 2024 ide no baga wire. What ya benya mo this is where you be tra. Hey, see 20 cities enko to abasai. Na ya find into petrol ngu ye moto me enko he. Eh youth akakomadwe dey Asiedu Nketia yasem ketwa kwa. Na Asiedu Nketia ukogina platform so ye campaign e ka kire nkrofo say NPP fu chesika se na be yo be win no mo de economy na akwakose ye fend say COVID-19. Eh na Asiedu Nketia nti ngotumi akenya mentem say NDC fu mu chesika during election. NPP mu chesika NDC mu chesika. Incident na ye during election time utwa ntrosa. Asiedu Nketia na 26 na ukwacha na yi ahama na akwatete koma wan yana say iska 10 cedi 20 cedi iska mu wa be man kom becha na ese ne MPP fuche MPP fu so no wa be no was watch wo iska inti wo becha ka se mo so becha Nketia na becha ni nti na ha mu because mu ni power yentie reply youth the man Asiedu Nketia 20 ya Dr. Mahmoud Bawumia e dia ba se ode be ma omo be okada enu yo okada taxi eti kwame yenhwe kakra bi mla waye taxi eye program no yenhwe kakra bi na yemra ya ba na ya ba be hu se ne ho asenti na no eye mampanyi dada John Mahama impossible no ekita de be impossibility no we eye possible waye taxi no they say you from Modiaba no Nanado and any vice okay. They say, are you from Modiaba? No. Youth Employment Agency Tax MPP about my idea. My idea pa. Nanado and any vice. Okay. Enti why you for ena a champion sa initiative way Kofi ba e Japan me chana nyumre pa or correct rough Kofi Japan or correct pa enti and also e wasem ene no na e asem pa o me se krasi ni ba bi wo edwo so wase chama untumi am obi 2 million se omla meye NPP ni ana odi atade ahye nti no o hye atade no ana odi atem Volta region and oma kwa nyina nye Asiedu Nketia kwa 20 Ghana for some kodu petrol oma kwa nyina obutwa mo twada da pa no wa fili gbenze pa kwame yanko NDC campaign NDC chairman Asiedu Nketia exposed big time for bribing Okada riders. Asiedu Nketia chairman Asiedu Nketia ena NDC akwa Volta region atia so mo ka kire no first card ya dia abe maska say empa top petrol na yenye campaign ma ya you ya ye kwa aseru abe maska say empa top petrol Asiedu Nketia na be sa dia no Volta region pando you ye kwa aseru you abe maska say empa ye campaign ma empa top petrol 2026 yeah 20 series ya manfo Asiedu Nketia wanim ye anya ni guase say wo che 20 Ghana right yakwa anim dwumadian ayan sampa fie me didi Kofi Asare mi ame no me akoma nkra me no maba me wa ha waso wo be ma bra bebo me kanya sasema kire pa wode ba na motom wo me say ye me ya bofa dade afa na ka mnyam osini ba wo mi suro wana mi suro ni biase ase aginya me wa ha me say until said Dr. Mahmoud Bawumia president oh my Ghana ha no ye na me ne mada edi mpanfo munya tirimode no mame nchi agya no wa ba bia wo bia two verse of pani ya de bia bompaye mame pa mame srem paye mame man kwa anim
na me ko oti kwame fa aya biakoye constituency petition on DC Kiki. Hey, Honorable DC Kiki. Hweye. Honorable DC. Hweye. Na MPP yani bra no oti region. Yani bra mo so no. Enye easy. I will say at least yenya kwanya be 5 seat e oti region. Na who ya DC? Parliamentary candidate ya to no twa 19. Hwe. Ama petition. Me nya daja me be kan petition we dia ma wo setie. Wo da wo me wo TV na de kenkan bi. Nemom me woni am de mo na bu Kiki ni say. Ohye. Sabe mpadu asasa MPP ko di opposition. DC na odie no. Ontre ho. Honorable. Kwa me na soma me. Honorable. Mesraou. Janya wo ye no. Na mwa wo jai ho atitade tebe ja ho ani. Honorable Kiki biakoye constituency. Honorable DC. Janya wo ye no. Na jai na poor parliamentary candidate no. Na no offense no of your kaya no. Nyina ka boma mu yi. Mami cha fechei. Mami cha ne pa Honorable me cha pa da nwumre yi. Wo ye correct pa. Wo na moto abadama wo. Na Dr. Mahmoud Bamia ba ayi chama utumi ba wo se no mafo tuodi na chi. Biakoye constituency oti region. Honorable DC. Janya wo ye na mwa wo. Jai. Se fataya se no mo de bae no. Ya wania food and offense minister of agriculture from yama o man for no kochocho mudi no. Me say DC for yama mu bi se mo feye campaign. Mo be kwa campaign no mo nya na mo chekere no. Masa jani o chekere na mo awo. Kwa gbe na ya body pon mo hiti. Ya body mo be hiti. Ada na ya mo yem hoza. Jani we na mo na me de jani kwa me free so na o mo nya na me de o mo nya no ye no. Mama na mahama so kakra bi na me traps na me komanim. Wona no mama the bufu afunu ahu mama bufu afunu the bufu afu wiase ne nyasam ketwa na bufu nyina ne se wo se de so kwa ne manifesto lunch o se date na ba mbo kwa ayi media engagement sabe ya obema ne manifesto no amafo nkan wasem tini buafu e no se wo ana wo be jana akasa ana mkachi mama se me kai pa okọ ayi friend saying interview bi ana mbisa na sem question mbisa no wantimi ankasa ode ase de ayidra asene to kwame yentie mahama kakra na yentie na sem woka no o se man pen da Dr. Mahmoud Bamia ekasa tata ese machine gun tata machine gun bakasa yetinya sa wom kasa tata kwame yentie mahama na face mahama things we have short memory ogazi or short memory oh you need short memory me kaka man pere mahama yentie no AK-47 suddenly media encounter I think Where did it all go wrong? And you know, with all due respect to you, on your watch. Well, I don't know how. Masa ongoroso nakasa. Can speak like AK-47. Suddenly media encounter I think Where did